Šta sam osjećao kad sam pričao s bratom? Nakon 39 godina. Mi se čujemo, ali pazi ovo, ne jedan put, 2 put, 3 put, 4 puta. No problem. Meni je to, ja mu pošaljem poruke, dobro, nije primio zato što sam ja bio idiot. Pa sam nisam skužio da je to nije handy, kako oni kažu. Da nije handy, nego je... Dobro, on je rekao da je to idiotizam, ali dobro. I onda smo, pa ne znam, pričali smo, šta ja znam, o svemu smo pričali, o rodbini, o, blage veze, nemam pojma, zapravo, i on je rekao da jedva čeka da me vidi. Ja isto jedva čekam. Okay, ako Bog da, budemo se čuli, vidjeli, šta ja znam, imamo eto i rodbine i ne znam čega, što nisam znao. Otkud sam ja znao tolike godine, nemam blage veze, ne. 39 godina. Mene i brata su razdvojili bez veze. Ja sam to njemu rekao, evo sad nakon 39 godina! Nećeš vjerovat. Mi se nađemo preko blesavog interneta. I onda razgovaramo ko da smo se razišli jučer. Ja sam mu to rekao, on to zna. I Bog reći da sam bio super. Malo sam, malo zbunjovala, ali dobro, to je normalno. Čak moji peseki su bili zbunjolali. Svi su bili zbunjola, ali ok, bilo je ok. I sad mi pričamo. Sad o roditeljima. Pričao meni kak se sjeća mog oca, kad je umro, šta ja znam. Lagali su mu, by the way. On nije umro, ne znam šta on rekao, ne sjećam se. On je umro jednostavno od srčanog udara. I to je sve. Ništa posebno. 95. Bio je u ratu, dobio je spomenicu Domovinskog rata, ja sam je dobio i to je to. I sjeća se djeda, sjeća se neće, a ima 3 godine, ja ne znam. To je sve. Ja sam uvijek mislio da sam, zadnji. Ovdje. Ne, ovdje gdje živim. Eto vidiš. Imam sreće pa nisam, eto. Neko, imam. Tu jesu negdje. Nek brinu o mene makar. Eto. Putem interneta, putem ovog, putem onog. Putem pošte. Zastarela, da. Što svi kažu. Ja dobar vic. Ali, to. Još nešto, by the way, komarac. Sorry. Ali mislim, htio sam reći da je ovo fascinantno. Sve ovo. I can taste more than feel. It's burning inside.